Rusia memamerkan senjata teknologi barunya yang siap dipakai di medan perang. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Sabtu, 1 Februari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia menunjukkan tentang penggunaan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kemampuan tempur, senjata, dan sistem kontrol yang diadakan di era Teknopolis di bawah kepemimpinan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia Denis Manturov. Pameran sampel dan teknologi baru yang dikembangkan oleh penduduk pusat ilmiah dan teknologi inovatif serta dana pengembangan inovatif Federasi Rusia dibuka untuk para peserta sesi strategis. Очень хорошо работает связь. Все на любой объект интереса заказчика, потому что персоны наличие какого-то объекта и что-то позиции. Главная задача, которая перед вас сейчас если это дрон с наведением автоматически. Здесь хочу показать 50 метров. Прошли объединенный технический совет, а потом уже вошли в курсы, начали Сравнимо с допуском но при более автоматичном режиме цель и ее Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.